Kitabu cha Tawala ya Hiri, mriangoni wa 10. Jehu na alaga Adamu Ahabu. Vikara ko Samaria. Kwere kuna Ana akilume mrongo mifunga ya Ahabu. Jehu akindika barua akizirika Samaria kwa vilongozaji Israeli. Atumia na arezi Ana Ahabu kwamba ndio hokera barua itu kwa kukala na bwana wenu mahangwanga nani na mna magariga farasi muzi wenye ngome na silaha. Sagulani mwana mwenga kaiza wana bwana wenu aliye ngumba au kukiroa ngine yosi na mumwike kaiza kihi cha enzi cha babaye kiza hehero utawali wa bwana wenu ela makigo hajo mnamakiamba ikikala tawali airi mashindo ni kupambana naye sinafunda jadima baye muimiriza nyumba ya mtawali mbombo wa mzi watumia na warezi makoma ujumbe umu kwa Jehu sisufu wahumikio na funda henda chochosu ndicho amba fuhende kafunda henda mtu yoyosa kale mtawali wehenda joo najo ni karakara kujo na Jehu akiandikira barua nyingine akiamba kala mupande wangu na muda nisikiza halani vita jao ana abwana wenu na mnzirire kwa Jezreeli machero sada izizi vikara wakati huo wana mirongo mifunga ya mtawali ere manaishi hanganga na viongoza wa mji wa Samaria na ndio Mario kalama na arera Ebaroro wafikira vilongoza Samaria mahalo na mirongo funga ya mtawali makiapiga mshanga najo visa jao makishangiza vikahanani makimwirikira Jehu kwa Jezreeli mjumbe rafika kimwamba Jehu hata vireha jo visa jana mtawali ndio Jehu akilagiza akiamba shikeni tumbi mbili humviri wa muzi hata kuche kuna za chakwe Jehu akimbola akima mbele za tuo sina akiamba nijuka mna makosa bule mimindi ya mpangira njama bwana wangu mtawali nikimwalaga ile yare alaga ano watu osini hani baima nyani kukala kahanana nira bwana arorine na zulu za nyumba ya Ahabu ambaro karinda timira bwana zariti imizarone no arorine na kukira kwa mhumikiwe Elija kwa vizho Jehu akilaga kila mtu aresala wa nyumba ya Ahabu kwa Jezreeli haungana maofisa yosi asena osi ahehi na alombie kasazira tamwenga gonya Jehu chambola kwenda Samaria mongirani arofika Betekedi ya Risa akitongana na ndugu za Hazia mtawali wa Juda akiuza kiamba mwani haninwi makiamba sisi ndugu za Hazia na funataramka kuku kwenda la musajamii ya mtawali na mame mtawali Jehu kimboza amura kiamba agwire na moyo bema kagwira na makiapiga mshanga osi mirongo 400 okisima cha Betekedi bila kusaza tamwenga anambola hao akimtungana Jehonadabu mwana wa Rekabu rekala na mdhana Jehu akimla Musa akimwamba vizo muaminifu kwangu hereni rijo muaminifu kwako Jehonadabu akizigiza kiamba Jehu akiamba kala ni vijo nipa mkono be Jehonadabu akimpa mkono na Jehu akimwaviza kukwera mogarini kuna namba hindo kalole jonirijo na mahenzo manji kwa bwana baima chenda ngunga mogarini Jehu fika Samaria wala gada Mosa Ahabu Mario kalama sere akiamarigiza herarijo nina bwana kukirira kwa Elija be Jehu akiare hangwenga tosi na kiamba Ahabu amuhumikira bali vichache ila Jehu ndamuhumikira zaidi vikara heni manabii osa bali na osima muhumikirao na alombie osi hakikishani ukala kahana tamwenga ndiye kosa kwa kukala na maleno ng'ambo zere sadaka bombali mtu yesa ndiye tira kandatia ela Jehura na kenga ila ala geosi mamuhumikirao bali kiza kialagisa kiamba ihani mtunganano kwa heshima ya bali baema kutangaza Jehu kuumiza tu Israeli yosi na humikio sa bali makiza na kahana tamwengare tira machangira nyumba nwa bali nayo nyumba ikizala atu kula pembe hata pembe ndio Jehu akimwambiriza yemo imirizo wa chumba cha nguo akiamba ambozire nguo humikio sa bali bayake ambozera gunya Jehu achangira nyumbani mwa bali haungana Jehonadabu mwana wa Rekabu akiambira humika bali akiamba lolani namuhakikishe ukala kahana hata muhumiki mwenga wa bwana kahiyenu isio kala humika bali hake bei machangira ndani ili makambo za sadaka za koche na sadaka nyingine vikara Jehura zaika 800 na wera za alagiza kukala ikala mwanga wenu andamruchiza mtu yosi nzi ya mwangiza mikononi mwa kwa chimbire andariha
na maishage. Jehu roho kalaza gonya kumboza zo sadaka za kuocha tu wala gizo arinzi na maofisa akiamba ngirani mkalage msirichata mwenga kachimbira baima kiate matema na mushu arinzi na maofisa makizituha anze zonyofu zao gonya machangira hatu handani na kuika vituja ibada kaza nyumba ya Baali makichamboza cho kiguzo kilicho kala nyumba nungwa Baali makikiocha baima kikibanda banda cho kiguzo cha Baali yo nyumba ya Baali na makahenda cho hatoa rero visho ndo Jehu shokomesha kwa abudio kwa Baali kaisa inti ya Israeli ela hata visho Jehu kazirichire dhambi za Jeroboamu mwanane Batu arizo ihenda Israeli zihende yani kwa abudu nzao za dhahabu kwa Beteli na Dani. Bwana akimwamba Jehu kwa ukaloza henda to kwa kuhenda garigo karakara matoni mwangu na kuihendera nyumba ya Ahabu hereni nzajo lukololo kwa kulunda kele sikaiza kihiche enzi cha Israeli hata kijazi chane ela Jehu kakalira na kuzimanyirira kaiza kuitua sheria ya Bwana Mulungu wa Israeli na moyo yose kazirichire dhambi za Jeroboamu arizoihenda Israeli zihende. Siku zizo Bwana akianza kuihunguza nchi ya Israeli Hazaeli akiashinda Israeli kaiza nchi yao yose ya ng'ambolero wazi wa Jorodani kaza nchi yose ya Gileadi na Bashani kularo eri mzi uriwa hehi na detera Arinoni indo nchi Mario kalatoa lukolo lwa Gadi Rubeni na Manase. Mautu mangine ga utawali wa Jehu gosalo gaenda na mafanikio gaviha goro kaiza chocha mautu ganyakati cha tawala Israeli. Jehu akifa na akiziko Samaria na mwanao Jeho Ahazi akihala hatu here mtawali. Jehu watawala Israeli kwa Samaria kwa muda wa miaka 208.